okay kusho ukuthi khona le day le abemane sixoxela nje mhlambe emakhaya yabo nawo mfowethu yabo sixoxele masikhona emakhaya sixoxele hayi kube mnandi kwaze wagcina sekufika kuyena usisi lo ukuthi hawu ngambuza mfethu the time niyolobola usisi nakho ustakhelwa imoto endleleni kwenzakalani wagcina uqhubekile wayikhanda enye iplan noma wagcina wenze njani hayi no wayesengitshena-ke mfethu ukuthi hayi ngagcina ngaqhubekanga mfowethu but nakhona lapho kwakudlala nje kwakungikhohlisa loya muntu nginengane naye ingane akusiyona yami ukuthi mina ngifuna ukumzwisa ubuhlungu yabona okay uthe mangilalela leso story hawu kungiphathe kabi lokho hawu usisi ngiyamazi and ngiyamazi futhi nangendlela kakhulu ngayo okay kwathi ngomunye uday hayi ngimbuza usisi kwenzakalani emakhokhelweni sihlangana emsebenzini nosisi okay uthi wathola kanjani ukuthi umntwana kuyena wakhe angeke ngazi ukuthi uthi wathola kanjani kodwa ukuthi ezinye izinto uyebe nakho ukungifihlela kodwa uthi unayo isho ukuthi umntwana kuyena wakhe okay so wena okay ngiunderstand ukuthi awuthandi umuntu wesifazane ezozwisa ubuhlungu ube wazi ubona usikungcono ukuthi umtshele but yini enye mhlawumbe kungenzeka ukuthi uyayidinga noma ufuna ukuthi yenzeke ngale nje kokuthi ufuna ukumqwashisa no mhlawumbe ngabe ubhekile kusisi noma ngabe kuthiwa mhlawumbe kukhona lokho kodwa njengamanje engisacela ukulwa noma ngabe kuthiwa yebo ucashelani no uyamthanda usisi yebo usisi ngiyamthanda kodwa akwazi ukuthi ufihlelani ingoba ngekukhona ukuthi konke kuhambe kanye kanye hayi nobe ngibuza angisho akubanga iqiniso lokho ukuthi oba nenkinga yemoto manje wena lokho kusho ukuthathela ngiyathemba ukuthi ngoba kuwumkhaya nje mhlawumbe uyazi bethu abantu abasuka ngandawonye isikakhulukazi thina amadoda iy'nkinga zethu ey'ningi siyakwazi ukuthi sikhulume masindawonye ubaba ngane yakho uyakwazi ukungixoxela mina yonke inkinga yakhe yeah so ube nokungichazela ngawe ukuthi uney'nsolo zokuthi ingane enayo akuyona yakhe imali usuyangidida-ke ikona kuphi ufisa ungitshela kona kahle kahle no engifisa ukwazisa khona kahle kahle ukuthi the time ethi uzofika okay ufakazi bakho uyena right okay part of mina iyafuna ukukholwa futhi enye akulula ukuthi ngikukholwe because uyakhumbula ukuthi uke wangenzela ngenye indlela ngithi phambilini ngiyakhumbula so ngiyafisa ukukholwa kodwa futhi yabo nje lento ngitshela yona ibuhlungu kakhulu but angazi ngizothini kuwena mina angazi ngizothini but njengamanje angithi khona esibesenike uhlelo besenike nabaphekwalo wathi uzofika ekhaya angathi ngisafuna ukusho njalo ukuthi the reason why ngingakukholwa ingoba sakukhuluma lokhu kushoyo wena eze efelwa imoto right sakukhuluma and ngikhuluma nawe nje useyinhlelweni zokuthi aphinde azovela ekhaya so wena mase uzoqhamuka ngiyafisa ukukusiza ngiyafisa usizakala but kodwa ithemba lakho uma usalibeke kuyena kakhulu angekuphikisi kulokho kodwa engikulwelayo ngikulwela ukuthi ugcine ukwazile ukuthi ube right empilweni kubuhlungu ukuphila nomuntu iminyaka uzinike ithemba lokuthi uyakuthanda or uyakukholwa kukhona konke okushoyo kuyena kanti ekugcineni leyo muntu akakukholwa kuyona yonke into but ufuna nanokugqilaza even ngisho nasempilweni ikhona into esengayicabanela kakhulu nomuntu wakho ikhona into esakasayicabanela before sake saxabana sibanga ukuthi wake wangibamba
Mm. wangibamba efonini